Sa kilo ang matong saya. Kohda. Pas ya. Ya so perkamanya apa? Abu Laila. Ya. Sabramanu. Ya so nasa. Babramanu. Bepatu. 50. Sara agisi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siwa. Yan yung nagtakia maperi. Siwalisi. Siwa kamau. Padahal nalahita bunya sa amatonga. Nalahita sa amatonga. Ya bisa jiwa amatonga.